Mo, I was young some Panadoso pa na poso eba any. National Development Planning Commission dia to aban wanim was say ne IMF no aye kwone yenhwese yenhyehye ye betumi ayeni na oswo for sure my God ngomesua wonsensem so sro my God teacher for so no mo yadwene akatua ne nge na so ba bia ejina no niam nkoye wo mo nsan koye adwuma na nkomo bia wo mo nto aso eni no fa achofo kabomu ku na won mate atua no wo mo ne aban no akwakwahia won kramantemu na mu nsam de boburuja na opani bi so de atodwa so my God na kwa ye kwa MF4 eho no mama ma ba so yesika semu dia ma ye no nkire se ye 11 no a mraswejafo na kwa akwaji atum no ye nkoyimfro no so ka wo bia ebeboa amasika sema koye pa aye nuanom ye won mo da na dua fie se dua atadwefo wa won mo so atedene ama ne boy yensa ka kire se wo mo de sika no entumu ebebem na Ghana Chamber of Construction Industry for so de atodwa se hadwene pa se wo ma ye adwuma sa contractor for na besine aban entua wo no mo kamenne wo mo ede krata bia pia bonten so ye beko ne no mo akwakodi nkomo ampa me number 1 so na beda dwa se ejana bia nipa binima bo modin asini kama ye no soche sanka maburu bakọ so na je makoje omunan no won abo momoto ma gongon won se bosom ebeku omu na die nti ene wo kase yi abusia we ni afoforo pin ni akeke se ne se kase abia wo bia ne ye ba ne ye dia ba besom wo wadwenche no nsusu ye fahia yen Facebook junction so Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM wadwenche no nsusu ye wo de ba ye guso aye be kase ne de ma wo no ye bekenkan ede ama odu onom so a now like na wo share na wo boa man some poron some big no e de ba no yetime e de atene wiase afa na nyina ye de ne nsesan na ya obo amali bia boga wi mi ne obi ade a twede ne ma bogo ho akosia ejewa kwade boaten yemfa sedama nwumako yi cloud internet won maso asene eno chi na kokora me afia series won so ekura mu se twitwe ena afa nwumako nkaye bia ebrepam ye de won ho sam ebeto dwa na nwumako won maso asene nyame yadom a ye beka won ho asam na so atie wadwonkere osusuye no aye afafa Facebook na YouTube fabra na yenkenkan enfamawo afa yensemo ye de ba no yenjebre na yentibi yes so de free ngomesua ho nsensem ni ade makomraswe gani o mraswe je fie ma de so mobosom twa baton pesu so papai ono akona ne yesofo a o man ngomesua ho nsensem hweso doctor oseye wadutuma asem na make ne se de o my Ghana cheche fo no pa chew ehu abeg den se kotodegu for mensa dan nsem de soma wo se ma pa chew okuta ne nsem ne ntwekosua a teacher for no mo ya dwene so market ya nye na so my Ghana ye nyina ye ebre na ye wom ne nya bre papa o mo nsem no mo kanyinya aba enu mo ya dwene na so mo strike na wo mu no wo mo ensa enkwadwuma na enkomo bia safata bia no aba entonkoso ne wo mu ni emfemfiri wo no mo sane e mo ne mo sam de da no se ne mo kasei National Association of Graduate Teachers ye etwani tia friend se na gratefo adu mo nkuku no mo nkaka gufom sa asusu no mo nuanom Ghana National Association of Teachers ya etwani tia friend se na atefo ka ho Coalition of Concerned Teachers and Teachers Educational Workers Union for tawu wo so mo do mo nkuku ene mo nkaka gufom ya almost the cost of living allowance no mo je o man ni mo aye dene o market no mo je ni na wotwekra na ne nyina asa lord fair o mo nkwada ene ho nsensem pi o mo ntumi enyo eno ne na no pay onobo oseye wadutwum ene Sompa fam nsem twefo di nkomo wabra na o man ni yadubu achi atenase a na o ma wiase nyina achi e wade achi bia adwumadie so e o Sompa TV ne Sompa fam so ena onobo oseye wadutwum esre se teacher for no mo ya adwene enkomo bia o mo bedi na mo manimanim ye de homo strike no mo ntwen sensen no mo ensan kwa adwuma na fei enkomo bia ka kire bia no wo muni emfa emfiri ho no mo o enura ye de to manim so ma da roma a mo nyere ho na ye omomwai na mo nkrofo enko no mo nkokira de wa brai no mo si nkonwa na ye hu ba bia de puma ebesie na de umo no say me de Minister for Education de mepe ene se teacher ni bia de ohwehwen kan nsa beka na nani age no atra de na mame no mengu masua sasa sanso no mampeni na na da nkoku fado ope se teacher fo ni beje no mo etimi aye dwumaden amaye na mo amuni mo ada roma ba bia ejina na hot tro kakra a hot tro kakra entina me se minu teacher fo se mo man kwala intina fie na mo nko awofo e watetie mu eniema aye diamo mu endiem fa we nso nsan emeka ho twede mienu eni ha hane enti sabrenzo nyankra ni mu tetenkra ne eniema eden
Entomada Roma omo enko emai ne no musu nsinkonwa na ehu de betimi aye e de aboa tibia omo no de meka no se me bo man teacher for abaso adwumaden a omo ye nonsense me classroom ko kira de ntim nim de omo so omo komu okoduru ho no mo na omo se enipa dudu a wo omo kiro ma de omo so wie omo addition ya so omo grade omo assignments e ma omo enti teacher for eye adwumaden ebre enti ekwan bia so no me de 7 producer makwaye obi a me na me gina mu ma omo na meka se mo me teacher for dodo me de me na me kokoma omo nenso enema eden to madaru mo ai na yenso kwan bia so bebo Abusia wa yamra so dwani o bomra so dwefie ma de so mobosom chia baton pesu so no akona ne saso yeso afa o mai yangumasia won sensem ohweso Dr. Oseye Waduchum ene yete se wo hu abeg den sa chechefo no ntwe mo strike no ensense no monsan kwadwuma no makatua ne de nye ogitum nkomo bia so so mbedi no mahwa toto ne ma yi ama wonum wo ma gana mu aye wono ye wo abejokua abanu susuye na ne suade ho ne hyehye ahodo pa suade ba no won mu nyina suesu adwene de fa ho na afi wodi atoye wo mu ekuo no na brofo kasa mu ye fra won sa National Development Planning Commission ena no pa wade ache bia dwumadi so ye o mahene tena na dwambu no wone panyipa ba ko ebonkomo ama wa cheche nsem mo kire se ene se wo hwemu a IMF no aye kan wasem no ewo no maga na yedware ewo ne yesra sha atadeda entinya de foforo afa na abaso yenim won mo pa afritete na so wo komo pa no a emre bia atwamu wo abro maga na kɔ hɔ afempim ye ne dunum ne mu hyehye a wo de ma wo man no nyame no kwasem ni na no de kowi akiri kura na kyesa de hyiafo ne won mo mawie suku ahodo na yentumi fa obi adwuma emma wo man ni nyina abonyenye wo sesa neoma no na ebradu so se ga na ban kwa wo san so kɔ biem no wo betumi atena se na ha wo mani se tete tanka se ya wo sama ne tamfo nsuo no wo behwema wuru se point bia ye wo mu no wo be yidi afrim wo ze sankoba na sa na aban no koya ne o matro ka de a ene wo ka de akere ma Ghana se wo man no enya de bekoye Executive Director at the National Development Planning Commission Dr. Kojo Mensa Abrampa won ne no man hene edi sankomoyi IMF na esua hunu sebe nyef ne ena omo ba ha nti yenim ele yesua so hu de o ma hyase wa mama so sebe Africa ha ufa amaya ha amaya 22 ena omo nyina de ya masema koda IMF identity ne ekɔ sebe nyese yentume nye nanso omo adwuma omo ye ne nti ema etiba ema edu ba bi obeso omo de investment na so de omo sika be se adwuma mu ha no ye twetwe na ase identity ebi se no omo hu de wiase kɔ wiase supply chain na se ne ma de adwuma na to basa petro bu okosro enti bon so bia ni sikasie baby enti de kan so IMF ma hu si eti ba wo de kire amani nyina ha se hey ye de ye wo bia odi yentem so wo de sika ba IMF esi ayensi eti ba ma ye se bibia be ko bia na be koso enti eye confidence abirishim eye bibia ema investment confidence ema obi odi ni sika ba Ghana hu so omo de sanshi say no ma ya obi mpodi ntemagina sebe sika bampo na se bibi ba ho a me wo ba bi a metumi andan ne to so bios IMF say obi balance of payment so sika wo gigi wo Ghana nyina ene fa covid no ene de wiase ko ne niema na ehia se ye amawu ene me sebe ahotire ye kom na be kɔ fom kakra no ohia so ba gigi sika eto na ya gigi na bia na esa ntumi nsoso emali nyina anye nti de IMF ye ne se wagigi saatwe sa adwuma wani ehu se kwan bia se so ye ma omanfo omubre so titi eti sa kwan na de mana gap and sa sika na ye de amount na wo de asoso na emom wo ye no ese ye hwese eniema no akoye nkanka ye di eho ye pa ne se sebe unkobo bosia nsihu no ewo soro Sierra Selma Ghana buying Kobo Sia Hunsi won and so Eldos was in woman way a year Panji control for year National Development Plan Commission. What done no Dr. Kojo Mensa Abrampa. I was a for the more IMF for some year na Trade Union Congress or my Ghana Juma Foku Batain and na AN so more dear. One more catch them and penny and I do then cook for the Nabamum penny for so more 20% cost of living allowance. Kulanwa, one more Jenna Manphobia, you almost say, yeah, and
nti enya asem bia aban fama wonum aban pese obefsi no omo ka kire mampani na nado danko akufo ado say so omo koso atwiitwi womani se panimbo de bia wayin from obo no VIP basem no omo ampa wansam antie anka anhwansiesie ampa bibi papa bia anka nkire wonum a se ne acheche fondo omo nkuku no omo nkaka gufom no saa na beduru baabi no oh my god adwuma ifo nyina edu omo nkuku no omo nkaka begufom akwa tenetene fia akodi wo mo yerenom eduane na maame na ayele adafio sekrea ohwe ene amansa di nkomo ema TUC adwumako no ena ene Sompa FM nsem chefo di nkomo a wo kire se baby a wo mu ginan asem ya wo mu kese mpanimfo tie sa wono mo entie wo bia man wonum ene wo ko strike ya na National Labour Commission mpanimfo ban ena mo strike no amakọ no ma mo ya mane mo bu mra so eno ntie de mo kokot na fe ehunehuna bi ba mu ni adeade a wo mo ka kire mpanimfo nye prefa se baby omo jande ani braba pa eji so mba tena se aye ne se wo mu twitwi o mani a wo mo ka kire wonum se nche bia adwumayfo nyina bedi atichafo na chi agyanwuma no ato wo no mama aban Intia matete bebre ne se ya hwe ani mo a hwe enkonda intina say because ye made a way ya and say mo be kaya it was in the news say na any nagra mpo de no mo busa omo other allowances na omo JC government ho na specifically can say government should make good the cost of living allowance because workers here ho chire but woman say intina I say mo who say teacher unions and teacher unions last week now general council TUC and it's the highest decision making body of the TUC near CASEC government should make good the busa say I and my cost of living allowance and na busa because while here situation say the CIA into it on our part we're waiting say and Minister of Employment and Labor Relations so leadership last week here we're waiting the China government and see Busano said so my home why into no my home why I'm saying the best we just said they are the that part way now this is the 18th time 18 do watching times a buy back IMF and they are by a bravo as a country. It is a buy to one ten or then yes, I buy now or basic consequences. No. Abusia we ayama me na ayele adefio sekrea wono ena hwani amansa din komo my Ghana adwumayfo Kubatan Trades Union Congress. America say wo my Ghana church for nkabo ko ahodro won mate atua no wo mo Ghana ban ahia ya won mo so adwene ahwe kwampa sa akola ehun sense wo betumi dia faso e wo mse no ada won mo kwatena se won kramantamu atwe pen ne paper tra ho na so ko wi akire no engrofo ko bo won ma moto mu ho enuoma ntentam ene nen so won ma san so akobiem na se de nyina betumi awie paye no ebere da ache ne be kire ekoba ne se no aye hia panyimfa won ma ben e wo ma Ghana masuom se ebetumi ni won ma so adwene na ye di nkomo pade afa ho ne sa nti ye kwa wo no so na ye ne panyipa ya wono na ye program officer at the Africa Education Watch ye rakwasi ni mo akwakodi ho enkomo ye rakwasi ye mo ha wo so mpaso nie so ba na pomi ye de me adum na hwe na unso jana dum ye ho ye pa awade ye di nwomahia ho nkomo ye ani ase ye bo punum ne ne won so adi nkomo san se ba ne se yi a mo na mo ye mpanyimfo a ma ben won nwomahia mu ya mbetumi a kyerɛkyerɛ nneɛma ani so wadaro maboa ye kakra na awia yi wo hwa ba bi a kyerɛkyerɛfo wo mo Ghana ban asase a won mo ka akwakoduru no a ɛno a won mo kɔ ho asetena antentam ɛne so won mo san so akobiem wo ne se ba bi a ye duru na wo se a kyerɛkyerɛfo gyemu wo mo gya nneɛma mu ɛma won makoma ba fam wana yo nidi Canada se na macha etiefo metene se bana se etiaten ekoso se bia achurchefo ane se dinako bi mpo etietia edetia ban se omobomodi anomo emma woni me bia wo sre omonsadaka na mpempi ni sankonye skasema ya koya sitinemu se ye hadi akoyin so aye ni nyina na aboma koya sa se he san so we akoya se dwumayeni awo ye na dwuma awo se akade a obehia de aye dwuma no
said the Okutano and Sono into radio. Oh, now we are a humanity to Bomodiana Sieno. Now the Onoso can Wadaroma. Say to me, a famano. Ain't mean so, Intina Edu. The Camia says the edit and Kayano. What claims some making the legitimate Bonigas here. A BB and a coin so, and I'm so no one has to think when it says, Sana Debuan. And so, if there's any humanity current economic conditions now, Camilla said, ain't me and Manisa, into my hands, Umudi can query in the crown, Anton time. To say, I see the Nakoya abandoned yes, or Robo, the many a money dinner, watching an album summit. And the many and she has here a more money as a chef for it. And I'm so none of them at this idea, but so we need beer or any a canoe. And you say, be our bedroom channel now, say, now I can't say, one child, when you're then said you, or Montenegro, and Yenasa. And I ain't come said, a church for 80 feet. Nina and I am a friend, and I affect you. And can soon say, if you COVID moon ever, a black of it by my first nation, bear, I'm soon able. I need your name when you bring from the learning loss, no, as I did share, and I did see a more sure my share, the one away, there was some bomber than a more. Every county and as almost capture and here and I say as a chair for any school demo as a still large as a more fun intimate uncle school and I'm saying here there's a learning losses none a woman a bob and a sounds why I'm more now sounds a better academic calendar and I'm saying as a chair for the shot say every you as a more fun equal school at the period now also more quantity or fair connoisseur then we're not inquiry as an our phone so about cars to one of my say almost academic calendar na konechi na mo omon plan for e bi oyan san kan say research that say mo fani bi on my school and I'm so much spending quite a number of hours over and na hono mo feel safe jabani say na ha ba so back on the nam kromnia de e ba san so emboa ntini nyina mu na mo fan na da affect you ntini meni mu ya idea nye say bi obi fan na dia nto ho na ta e komodidie na e koso na ye hwere aban ana both parties ne say ni menimu ya o man tia kenye adwuma say aban na enye bia awokwan ayeka no so the chef on no hia ntimi emfa ebia ne demand no enko forma eno so ye wo sade ye ka no nti ebe say ni menimu ya eno ni nyina de omombo modi na omoma tia say enye adwuma o mente wadarama already mo already wadarama boa me kakro asasi anu waso for hwe ngomasua wonsam so doctor wasaya odutwum echire mu sa chechefo no nyanto boase kakra sanse baabi a wo man no gina no eho toro pa ana chechefo no so asem a won mo kan chesa amane amanwuwi ye mfa tutuka enti obi e kan de sebebo no yonko ebi mo so so adwene a wo mo de ba ne senka ebetumi a sa 20% no a chechefo no pe no anka wo mo nte sokora na nka mra fom kakra wo sa afo no ya adwene really, 20% in the edit can was a much as a media when a new and the Avian and said the media can check economic conditions now by 18 million into me and bombers and after 18 minutes are demand. The moon said the media can there was a canoe and an ABO teaching who say yeah. As I also kind of teaching my no quantity and so in now by saying or chess it being radio. Many in a casa, and I'm the casa no uncle in a career before so as a chef of a child and on the Sanku school, and I don't quite sure. Not a no Aquahamo farm. Into me, name the extra one as a minina, sending any when you're there, I was searching chair and answer one answer about Quebec and I'm in a walk in the evening in the Bisarelli. A blade do not say Jim of Fanamokan, and I'm to be a free banner. Acquired to say, I'm really young and I am set on mine. Away with missing Wadarama. And you ready a yaquay anymore, no, ye miss a ransom can was set. So see our quaquabani say no. Our barno can dear. And not church of also can one more dear. Now so ye como pa no as you go from quada and then una mania. And I come yes, our Fibia so a church of Fobin Motia Chia. Ewa ban so anya bia ye hwe eya empampi no ano ye de ai agechefo ni mom na won mo hyehyeye ene aban ni nkoyie anasa aban na durumra bia no abu nua gu na somu a ema no koba sayi yo really bisa say kwa na living conditions economy cost of living allowance you mo be say in line with nyamabo air cost
said the MC as it's limit now the hand. Instead of the kind of remaining or in the human the original Macan and Maconin. So the Sudan said, "Get you and think can be a one, then 2 more, to a demand the sun." And you said you'll be never good as well as being air to be demanding bros there. Obi a shown as citizens and the Juma or Yam. I can't be out the back home. Enquiry do the Juma mum, never been acquainted the hours after. John also has a bit me and the Obina. I can't be Obina, but son another in the Juma. No mean them origin will be for Sinipana original, maybe I know will be. You know, a walk of balance and they never sent you a fear. And the year you might have sent the figures at share and the Casa air. I move him. And you say, yeah, we might be able to continue to David. Yeah, negotiation there, they are fine and maybe answer at the airport. Or be a better than Nancy at the and say, see, another you need bread. I walk and I say, yeah, any really bread or saying many or her now or the year to year. Yenimsa Sam na kwaba say ya aya nipa watajina fifini eya National Labour Commission ebi so to make us say wo mokora po begina fifina na say e fa ba bi ni wo mo ka de ma aban no sa aban no mom na aye ni ye ne ma chechefo na anye ni ye na sa akwakofa mentem wase ne wantwi di aba wadawro mete sa se ne mu hunu no eya sa na tie we NLC na yo bem say intermediary no the kasa ewo aban afa nti the all kasa wa aban afa na tempo sa chechefo no benya aban ho kwan aso be sure mo direct ya ni na emu na e kasa che na nti na enyi ho kwan say obi etimi edi poster bi e ba se le dia ono na ewo no ode ma we na na asame ye na we na na asame nye de in na economic conditions obi a person na kichi akra na say juma o ye bia enye muntu we na msa okodume na any say that you be answering. It will be all pen of announcing when you know so in tia or now the other man so announcing when you know so I in tia 70 anyone answer 8 group ya the old son of Benya. Into meaning an idea, and no one so be far. Yes, and we are from where we are from the abundance I to me in young community any year. None in the name I should call it in now fan on that wall. Achukwu na chino na mofaro na bra yero ni mo yebado wase eno bra no adaje a wanyama yi. Metu da wase bebre. Idasi. Abusuafo ne na ne bon komo yi. Aye programs officer de ma Africa Education Watch. Oru akwasi ni mo eno wa cheche mo se twema mentwo we makorabo. Saban no enya botoye mo enya ntiase honhom na chechefo no so enya bi. Ahwe yi a yebakeka na nkoda no eno mu akadwem. Abuzia Eguso Sompa 93.1 FM area prem to break us and son babia will be an Egusua your day Emma style be a business out Tienka Elsunyana Bonte so I say yes Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM Agent channel here Fabre share on Facebook junction so Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM now do agent to now like now share se ben and semia ye bede mamui or the betina mama saying in a hun in the ecoso ya tis a UK Prime Minister moment so for Boris Johnson will resign and Chibie Beko na Niema or resign ye and in some of the two janom ya the munche mo Abraham Nansano young queen teacher for the strikings and some no young famonko IMF mobile na ora Enoch Okona Papai kwasi brani kan se we chartered economist na chese basic asam ane ne ntoto ye ho a we yafurukutu mo kase mpurepunu wakase nhye sika bone a papa wote na oni anuanom Sompa 98.9 FM sunya ne bonkomo ene wo kire se watete sa akwa ya ake oba yes ena Ghana se kwa MF dia 11 na ma me yekwa donkofa ni iledi no ebe ya yensan fa Ghana fosika enkomo mo ni yentwom tintuntan ena papa ne chese oni amamfo nyadwene 11 so beboa amo my Ghana yesikasam ejina yesese IMF ya kono bosia ne yekwa kope e dia babegu o my Ghana economy num ama na gina ye etisi o baby e benya sika free a ade na chenchina bosia na yekwa akogye no mosi weni yentwam ne yafia ne nkoto bosia no so ne sa mae ne yekwa akodie dokono kwa na oni anuanom Sompa 98.9 FM ne di nkoma wo chese baby e gina sese no sai ka ban kra e ma tonton sansan so na kwa hyasia bom kon ama manfo ate eto etuase a kenya ne so mai yasese yenkuku ne yenkaka akogina ya mefufu aboboa no a ye hwe ne musa simpo ne teku eno mode be maye no kwaye
IMF say we have revenue shortfall. In the IMF no other boy in terms of support. In the meantime, but in the medium to long term, as you say, it will providing measures a bit near short revenue mobilization. And then our revenue anchor and a bit near provide significant revenue. Says Ghana for a bit near Boa. I don't think say it would be even appropriate for government to scrap the e-levy at this particular moment. Our money here is coming, and I don't think say I am a bit near country say you need to influence. And secondly, IMF no say the IMF say IMF commerce ka botting kakaka bia yes kedi ebeji wa IMF no ebe besia IMF be my the only advantage they want say sa besia ne ebeji no depending say concession loan na ye kopedia ensi hu crime say non concession loan ye kopedia ensi hu na beba no enye as high as the ubenya no capital market no ensi no ehun sunsan no wo kom kakaka but eno ye sika ye agia ye betua ne back e dia ma IMF ye nya kwan ye be fa so sustainably ye betima generating revenue. The e-levy is part of the measures are binding the raising revenue. Penny eno kokuna ni etene kan ni nyina FIMF wo my Ghana ye gina o mabobo no ebo mo promo kon se so ma meji ya yewu no na no ache no de so se IMF ya ye koi eni o my Ghana sika semo ase tete ya pansam no untimi nka wabra obeyi covid ye ba ye besensen wiem e de amansan ko to no beto nchene na sa akwa na efe ni se Putin no a watam Russia fo no akwa akoto ache Ukraine fo no so sa ntokwa no a wo mo kunu ntimi nyinsi nchen ni nyina aka obi ana ma se wiase nyina no ye ho no che ye sa no nti ade ne de sa na na ebeywa I think say we should be there Ghana business here. In my candid opinion, when to me say COVID-19 and play part, we can also say Russia-Ukraine war and play part, and we cannot also say mismanagement on the part of government and play part. Osha COVID-19 by na globally or might be a more actual. I the COVID-19 by Nima be no more juma the rate no more man short here production hours ever from. And once the production hours are back from productivity ever falling down. Productivity should fall down. Labor hours ever for labor hours ever from. It means say a month for being one share to my home back. A month for one to my account. Government income tax revenue should be checked. Again, there is no way we can disassociate what is happening in Ghana from Russia-Ukraine war. And the simple reason is that Ghana, your maya, you can't never famine on the debris. Apart from say oil no kwa ye kra ma no ne de ba no Sompa FM ni kwa ye di ni susu ye kra bebre fi ama no ne de ba e na wo hwe ni so ye di na ye kra ma no ne de ba na e bi wo ha Ukraine for na ye e bi wo ha Russia for na ye enti so far Russia ye kra sa ni na tra ne de ba no na disruptions abda wo global supply chain ni definitely e be affect here. Again, in terms of mismanagement, 2020 election now, some interventions they were election driven. They were not supported by economics. Obviously, away your penny and no kokuna, because you can say where you chatted economists ya, or my Ghana, yana muntu say na ocheche na jene edefahono. Another dream soldier for Quassetna. Emma Setna ni Moya, one more general, my Ghana home, baby, our May, Yakako Drunian, Motua was yet to know. And as and be Saba, call every Medina, Rashajani, when young for Francis or Sue and Chambaye. Now, not more Pejan and Sa will be Sa, and Chim saying Yamirini. Well, my Ghana BT, a bill tea, you cry. Now, my Yana Kaya see a Frebby be sustainable development goals. Yabaso, mind ye drew her. Nanke bedroom, baby, crying a quambrania. Ayana mo me konkro forma man sokoela la sulala no etu obetumi atwa na so dan dan nyine da so tie ABC amane pani kwohwe ne duafie adehye no mo bra nya asem keto adako wokwabrane wodi 180 pesos ya enso babia ntinipa no wo hwe anwo kire obekwa kofam wo ne duafie no a wo pia no de adane kromfromfo tachi amoa na wo hye ase kunkuma de hye no saa no yoma no wo bisa se ene wo sofo a wo hwe fisem ne amanyoyo wonsam so ede na moto no watu dia fa ho wo abra wo kawie ya pe no na yera ambrosery ya wo no aye nandom aboto mpeso so mra hye dwane ho honom wo no akra ya na ye sofo a wo hwe fisem ene amanyoyo wonsam so sore no so we kura de bibia de dim na ene ya ban no Ghana Prison Service one more to anamo bi se enche
se ko ba se nneoma nyina toto yi a wo mai na dua fie won ma de dia won mu die ni nyina no sika no won mu tum every one cedi 80 pesos na akọ 5 Ghana cedis we de entumo mu brane pa egina yie se na be ya won betumi adidi na won ma di adini yie. Mr. Speaker, Ghana Prison Service and the Ministry made various attempts for the upward adjustment of the feeding rate from 1 cedi 80 pesos to 5 cedis. I must acknowledge that this move to increase this rate precedes our coming to office. It's not as if it's just us who have seen the need to promote that. So I must acknowledge that. We are, however, yet to receive approval for that. That notwithstanding, the Ghana Prison Service supplements the inmates' feeding with produce from prison farms in order to avert malnutrition and its related problems. Mr. Speaker, yes, it's worth considering, but I would like to appeal to the House that without your support, that will not be possible. So we look forward to your support generally and specifically in this matter. Ne tun kai aye wasofo ya wohwe fisam ne amanyoyo wonsam so era Ambrose Derry abusia yeguso Sompa 93.1 FM wi apram to breka se na bia wo bia na yeguso a yegu ebedema mo no agyenche no nsusu ese o Facebook Johnson no so Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM agyenche no nsusu ye wo de bae beken card ya mama busia ento so ne mfam nko hima lizikru mu London na ne ye tete ye lazy ebutu na ye miema ba bedi konkonsa de akire mu ya sane ye wie bia ene na nopa ne nanwumre ye edi konkonsa de akire mu ya na ye te say UK omomansoafo penny Prime Minister Boris Johnson akwa no a da bia se nafia ayira ya wontimi nunu ne tirimu no ye se enne wode na dwuma se Prime Minister mansoafo penny no ato honum na abusia ye fam nko UK abonten so ye se ye fro no number 10 Downing Street ena papa wo gine a wo cheche mu ade asia eno nti wo se ode the president ya wodie mamenka na sa se be ya wo bete ase the president ya wodie e wo UK abonten so atowei yenkotie papa ne kakra. Good afternoon. Thank you. It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister. And I've agreed with Sir Graham Brady, the chairman of our backbench MPs, that the process of choosing that new leader should begin now. And the timetable will be announced next week. And I've today appointed a cabinet to serve, as I will, until a new leader is in place. So I want to say to the millions of people who voted for us in 2019, many of them voting Conservative for the first time, thank you for that incredible mandate. The biggest Conservative majority since 1987, the biggest share of the vote since 1979. And the reason I have fought so hard in the last few days to continue to deliver that mandate in person was not just because I wanted to do so, but because I felt it was my job, my duty, my obligation to you to continue to do what we promised in 2019. And of course, I'm immensely proud of the achievements of this government, from getting Brexit done to settling our relations with the continent for over half a century, reclaiming the power for this country to make its own laws in Parliament, getting us all through the pandemic, delivering the fastest vaccine rollout in Europe, the fastest exit from lockdown, and in the last few months, leading the West in standing up to Putin's aggression in Ukraine. And let me say now to the people of Ukraine that I know that we in the UK will continue to back your fight for freedom for as long as it takes. And at the same time, in this country, we've been pushing forward a vast program of investment in infrastructure and skills and technology, the biggest in a century, because if I have one insight into human beings, it is that genius and talent and enthusiasm and imagination are evenly distributed throughout the population, but opportunity is not. And that's why we must keep levelling up, keep unleashing the potential of every part of the United Kingdom. And if we can do that in this country, we will be the most prosperous in Europe. And in the last few days, I've tried to persuade my colleagues that it would be eccentric to change governments,
when we're delivering so much and when we have such a vast mandate and when we're actually only a handful of points behind in the polls, even in mid-term after quite a few months of pretty relentless sledging, and when the economic scene is so difficult domestically and internationally. And I regret not to have been successful in those arguments, and of course it's painful not to be able to see through so many ideas and projects myself. But I was going to say, Ohima Lizikromo London, UK Nieko Ye, one moment so for Penny Prime Minister Boris Johnson yetene nkarinti. If you are saying ya, just any ma bokwa na ekosro, amamu no eji nsamoni ade no no fi se wo gunu woni mase. Wentima mfa de hye no emfri sa wonye hia ene ahokyire no nya Ghana ha. Atwea apu neke pu. One better was where the president ne minister ne finance minister ne ade no a enti UK de okwa omoman so for penny na ho kira ba mane ma boko ekosuru bebrebe ne ade no wo de adwuma na to na akoso so omo party no emienu conservative and a labor ewum sen kitenkete bi ewo honom ne ade a akwese Ghana de MPP ne NDC ya enhyede hu ne omu ye bia isa pepe na omo so omo de nete conservative and a labor na mfianfia no omo bia bia honom sa ne ade a enti we number 10 Downing Street and ye koye no a omo so for penny eye Papa Boris Johnson wachechi nsemu no na ono akokora de ente se afi no wawo your friend say was in a ban on the pension baby no don na say any ne girlfriend no ne na wo no hey rade broni abrabode ubo we okika ko be sister we say one you yeah you yento aso na ye kwa anim na Ghana Chamber of Construction Industry for eno mo chese wo mo diaban ho yaw pa na ene se wo ma kai pa se November frese ena tena ye show mai sika se no ntoche so ena tena ye ahwa contempo ye na contempo nsensem so wo no mo tena se ye nhyehyɛ se contract o mo dia ma contractors nyina free and pontembre so ya contractor fu ya yeso adwuma no ekabie won bi o mbehwe no mate e de free ho no mo na besi ne one Ghana kura bantu ade ma wunum ama contractors che se omu nyom hu twabre ne kwa oma no so ne ani opani eye Emmanuel eye Cherry wono ene ye pani kwankyerefo a Ghana Chamber of Construction Industry fui woda wuma no ne na kwa kwede nkomo opani uti enka Sompa FM so ni o ye mo ha e mo akwa aba mejo so mi ni abema apom ti say Awurade adom na so so me na domara o ye de Awurade ase opani na mo se mo ni aban ekoye nhyehyeye payment plan bia mo nyina mo gitu mo se obefa so na ode echiacha contractors ya mo madwuma wo mo ye no mo eka na ekosi sei say na edi kan no last year ban edi hyehyeye abetu wo say a car the contractor for especially road contractor for no oba be share say etia enunti I share say friends 0 cedis to 1 million Ghana cedi certificate ewo omo so Dexco enunti eye eniji asem emaye nyina enti wa share say any fidelity omotia be fine. See, I can say they have almost 3,000 plus certificates, but I can almost 300 certificates. Egusu, work MCC. That's from 0 to 1 million. But she say, this year February no, bomb price of baby na patia 1 million and above so. But you kasa ene, you July mu. Nanso 1 million and above no akoye boachi bidi ya bobu atwe still emba yekoti ya aban se oko IMF sesi anso wantu ya eka oko IMF nso a tihye wo ho a omdo betu kwan ansa na IMF betme aboa omu se ekosa e de discipline meba ye sector no mo nanso ya hwe ye nso a eka aban di ye no man say need aba be yedi enunti say any aban esinkodwa na hihye wo ho no emfatudwa onfatudwa man na ehu say wa man emre say emre say ya edu a metua musika say
na contractor for me business men no any professionals no on be hu say aba she obobo say mere say no obetu amuka but see as na dan no on say man say it's just like government is keeping us in suspense and nothing is happening honestly speaking. So on that agent you realize most of what they call it contractor for say omo hihie efa aketua ho no akoye asem ema omo because omo nim eda how they call it sika beba abeto omo account mo enti ama de bia mo sorry a na omo Ministry of Roads and Highways omo Ministry of Finance omo Get Fund omo Cocoa Board all because of what omo chesi omo sika because she papa bi ani ho a abande ti juas obetimi follow say okay busum say no ebetia nipa say busum say no ebetia nipa say sesi ade akwefofrokobo enti enu na ama how they call it contractor fire confused na say na de ne kono say I'm sorry a ebe ha adwen enu nti na enra ye nyina akohiem na ye boaboa an say to adwen ye hie kwan ben so na ebetimi afa na ban so this is sheba betu kwan mai na atia contractor foka na ekrum be yede. Mr. Cherry na chese sadia we na ma ye behunu a as a contractors ni pino abandon omo project ahodo a omo ye no ho ampara sesi a okasai oko site bebre a contractor for park omo ni ama free site the enti a omo park ni se aban di omuka omo so aban sika na omo kojiye na bank for onusu edi contractor for ka come say omo dan contractor for ka enti basa no edi pressure edu take contractor for so suppliers fuel ni bo akosoro obey akwan baku sisi a fuel abeto ansa na betimi akwan sisi anu and dey enya dey eken bitumi asphalt overlay ni we ni nyina afatic almost our products ni nyina no because of petroleum product na edi enti no sisi a omonye ne sanya ma ni nyina ebo akosoro enti contractor no ejima bako ye 3 years ago 4 years ago sisi anyama no ni bo akosoro cement ni bo akosoro iron rods ni we ni nyina the same amount na sisi anso years wa sika no so ntua. Wow, and it's all a businessman with this. Can you continue to set how they call it habit or character? And nothing na ma contractor for bebre parking site. Kakra bi pe na obahu. Now most of them are more sites see and say most of them no omoye how they call it donor funding project anyway. So donor funding project no most of them no speaker ka ho. And to you here we resist certificate na aban tia oka. Now so GOG ni get funny road funny sanya my dear. In fact, any cocoa board, cocoa roast in Yanano, contractor be almost 90-95% of the site. Now, Mr. Cherry, among forces who complaints kakra efam and say, what was your do baby? More ya quine dear, but I am che ne sa say, adin't ya? I will say, Oko Juma, Oko Tonyama, the Osika Sono, and one auditor. And yes, sir. Mobile phone no and you say your name quality wo mo your mo class wo na so uko joma so sika ko say China grade 3 a onu na de to be fie e wo mo say mobile phone na so grade 3 obi so ebetimi ato China grade 1 I want nim chew de no the same brand na so de no ye papa e chew de no de no so be chew de no the same thing I apply road how do call it infrastructure sector no all the project and a contract contractor so here the air cracker mono another contractor no bet kukuru asi ho e say the all be say no anu ani enti the osika beso no the asi ho amount number that's one. Second leg nso say si share contract you say oye juma odu pempeso bi ya o resist o man say o the cracker kire say why juma bedu say enti sa man say esa aban and awarding agency no enti oka na wo the cracker ko some chi aka no ko to juma no so now the cracker no ko instead of say either 3 months na say che 3 months eso mo chi aka
Say the crata no cost aka 1 year or month ya, 2 years or month ya, 3 years or month ya. Obey then anya sika ako tia juma no so and aya juma ni ye a betinga aye krabe hwe. Enti sanya mane nyina aka ho. Enti most at times no almost 90% of those how they call it defects liability defects ni we ni nyina no every contractor no bebre every aketua hihia eni anya papa. Number 2 so politician omo say because omo perform no say kwan so omo ye omo be ye ni ye obeka kire mo say ye ni sia na be ye papa a ebeche obeka kire say sika no ensu enti ye ni say mami obeka ontie enti then also ye there the sika be so no na kukuru e dia si ho ma no na enso to ba ku mienu a na na wo hwe akọ enti contract no nyina was specification contractor ne die any or ye ni say or interpret specification no e dia si ho e ma enti die odi mama no o ma no papa na obey papa na ma o ma no inferior one so a obey ama e no nkire say contractor no onijuma enti anya say bia mo contractors no na modwuma nso ni na aban ni sika na bomu na kire na do ho ono a pepepe Mr. Cherry Edase na odi amiemfa onsi abre bia da be na meba kumase o enche bia bia next week rameba oh next week oba odi abramie ni nkomo ewia nam do akodi fufu why so odi fufu ba cho yo Beda sepa amza for Mr. Emmanuel Cherry ni yedi na kwa kodi nkomo no ona ye pene kwanche for the Ghana Chamber of Construction Industry no anti contractors omo ye adwuma Ghana anyina no abusua say asemo se contractors no omo ye kwan a enche na aseye no ena na papa ne cheche mu kire say bomu no a ena kire na do politicians ne de ba ozo enso so bo aye ne sa mame bewi ase na je se ni na wochi ni bosome wo no kwafo ye na no kurei eya wo tucho kakra no ya oh ya ebe ma no contract bi abo no ba bi se we ye kwa ye be nyina no na se amanyofo no na ye ekwan no maye ekwan no enso to ya na ohuro ko no so na no nkran de ye no enso to ya na ekwan na adwerefo na de no ma sisi oh koso ya Ghana. Yes, Samu. I was for your call, Manoso. Now, any assembly member, ya one so. Ewo empowerment number 1 akwa kodim komo. Na empowerment ye can no watch ma kwa nwoma mansinimo. Asante mantemu ye. Na ya tie kire se nyame adom. Enipa bi matumi akeka one month sase. SCKVIP. Janai bia kakraka ni esi wono mo hyepe abusuafo bega se golden tulip efe papa senke eja emaburu ne enkokora ne mrewa wo mkogye omu nan wo mkono nkoduru ono ma no masasan wo se da bia ne ka se janai ne yebekọ ya sasan adayi a wo mo so bosom kase e friend se deity wote ho na tia wote wo no asem no kura me akura na agemensem wo mo kwa ya se ni panum bia wo mbedi ka ba janai ne so bosom ne beku wo mo nti wo mo na kura nko biem na ye bomodin ase ensabeka assembly member ya wo ye empowerment number 1 ye na di nkomo enti assembly member nya mai di abusuafo ye tonkra na mo de mo na Facebook me radio wow toilet nini ewradia we dey say video bi fio hey because we be flat yo na say we kra ukone ayenye okese ya 50 kakra oh hey ntoma me refi me say asem na hia me asem na hia me 50 pesos pe you asem hia kan twi kan twi hey toilet fe sa no we dey fie mu a ana omo so omo so for mo na Facebook me radio janai no aye kan wa say janai bia no hey kakraka je si obi fie omo say womo kone so abosom ne beku omo abosom kese e fe no deity wote so wesi nsuo bi da kire ho baabi e ho na abosom ne tie e dey say toilet ne ben nsuo no don fi say so mo ko sabi wote so anu obi aso obamanim na wotwe kwa ase obehwe na ese abosom deity e na atwi enti omo na kura nko bi e na ama emu nyina na efuo no ejanan no efu ha toilet fe sa no na janai bia na asha se ayefuo no koso abokese na me nkokukuru nso ane mfa mbe komate yetumi anke ba be I was for ya ho meso ba ya ba ye na assembly member ye one empowerment number 1 ebidi asemi nkomo
Sesia Ghana hade open internet papa. Eye smooth, eye fast. Bemo waye dia we bia with speed dia. Eye Cloud Ghana internet. And from one baby a share. Say a new site and a rural area. Cloud Ghana chow internet ni tuma. Said demo any. Entertain ko na ni speed ne so de. Wo ne so da. Say jumem efie anabe bia wo here internet bia de. And no ane Cloud Ghana internet. Sa Santa Memu hanko na wo dia. Wuni how kra. Cloud Ghana Kwana Ghana ha or providing internet connectivity and twitching munchu chancy. A dem say smooth. Diaudi ebia a content term so dem out. Say Wi-Fi and now hotspot deployment, CCTV camera installation, IPVT installation, net surveillance, digital security locks, and a web hosting there. Cloud Ghana internet service and Kwana and you hamo. And found one baby a Cloud Ghana a chow tuma. So with them any speed nedia as soon as so as subimba Ghana had da. Simple when you how bia you provided 24-hour support. Demand ye mrantieno wo freya near drew hoda dada or how bia sanya tibia ya son no the amount. What to me cost the internet net dijumedia bia woody bia. Ope a chakwaya top high opposite Love FM. Yene kwama rural bank never dine bakum. Frame Mr. Internet was 0202-699-110 and now 0244-601933. Ube to me swa send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Abusia ya mama kwa baeba Sompa 93.1 FM ya wia prem tibreka siya so abusia yento so eni enku yenim ya famo kwa sachere central about on pesu aso asantema sei na oba pani a wono ene hwa pomdine ho nsensem so mekire sachere central district health director ma me Susana Nkruma ena wedie eyi wo mu nurse ni Susana Wesley your friend say aha ni di pepepe na ma me na kire se aniema bi ha e was sachere central about on pesu aso de ya wo se apomdi adwumanfo a ye tuo mo bam pesua no so nyina dwane efrim pesua no so ni nyina se akade e beboa ama ma dwuma e woso mo ye e won pesua no so ne boa e ma pomde no nsensem agira na so eyire nche no abo mo te se na enwi abo chechide ni ntoro mo sre empanimfo so mo meko wo no mo o de san samitu jawabra wo mo emra se dwane a wo emra se dwafie ma de show mo nsuta kwa ma people so ma me ya adlede je wantim ekoye ekoboa wo no mo kakra ne ntie ma me Susana Nkruma adesra wo de to amansen anim accommodation for staff yenya nti posting ne ba le pa no bedru enechina na letter asan be yi no okọ enti enu ne ye main challenge and facilities nankasa ye need enough space facilities no any enough structures maternity wing child health yenya esa emaye enti enu so ya another challenge maye enu ntinkoda bed ankasa patients ne apimfo no beda so no so big problem emaye eno so unravel start here or sort eno so maye enche be 1 month ago or 3 weeks ago of my modern bed hospital beds about 15 enche bia and then so wasan frame say me mehia no enyi another 15 nti hono de enka unravel assault yen nti now the major challenge has to do with staff accommodation and structures for as a yesan kan say enso no na mani na say bebe ni mani ya nti nura da ofre say ye mehia no enyi aseda na de man na ye hye ne bose ni odi ma ye no so ye behwe so yi maintenance we make sure say ebi en say ye behwe so yi ama obehu ana ne Abusia we ayema me Susana Nkruma ne yetene nka no we yemra wo momra se bedwane Adelaide ntimu a koye komo mo hospital best ne ade se beye na bebo ama pomdine ho nsensem atumpon e won pesua no so koso ya yensa amra wo ho yesia kodi nkomo na asem no de etwetwema so se yesia jana bia kama sei KVIP we de KVIP mo ken ko pa ye kakraka ebusuafo moma Facebook wo mehwa de bia wo be bakasa asem wa ye kan ye ha ye ni dodo ene ye kan wo ba Facebook na YouTube a ye Sompa TV YouTube de no Sompa TV na ye Facebook ne so ye Sompa 93.1 wo ko abenya bi no wa he KVIP ejana bia no
and they say ngura na asase efu no one boy yam wa ho mejo so apom ye nyame adom pa so nyo ye na so e nyame adom ho ye na one boy one person asofo one mo se one how pa na say obi esi agana bia fefe say na wo be so mbekọ so atemi kan ka bi o kana ka bi o mi amadwuna ho akra men ti ase asem ni nya ne se nananum free ase se omusi sa toilet ebe me kai me ni ebe 16 years ni ansa na meba mbe di assembly man na nanamoye ekote sa bia ho a mo ni si toilet no na ho no mati ato se sanitation area omo te to se sanitation area omugu bola omo bibia ho timemba na me hu se bola omo di gu form na emwa na me ma omo eja bola no gu na toilet facility no de me yes any meboa ma omo awie na mko hu nananom na nanam adaroma omo yi skama me nam de ye toilet ya wo hu na ye toilet ya de awie me de safua asa akoma nananom se ya awie nti amamle ne amane bi e wo ho omo hwe na omo nye na aja traditional for so omo nye modie ona omo wa no beka chen se omo awie nti me model room a omanfo nkoso na aja me sa ko communication centers ya information centers ya wai me ko information centers na aja me do kototo omo ne no mo ya announcement man nipa ba toilet so na atwe ba akọ na otwe minu so afi nipa na ote so nsi nipa ne ma ade ya o se watin krom se nipa na se okọ toilet ni so a obewu na de na ote so a obewu ti mesa pem na nanom bi on se ade nti na no ma bi se ekoso ade amosma ya amamle ne amane bi awie na no ma bi ko se ekoso na omo ka se mse omo krom nim enti hwehwe mu akire na omo ka kire mse say say conform say ka mon toilet na man no ntina so e na ekromo ahene ne se ompene comfort de o ma ntina toilet so e na why say ne se mon ma ntina so de am di hu beto nkrofo so ama omon so nko toilet no e na ehu akopoto omon so a omon so omon kwa sa facility no aka enwure mu sa ono bo wadaro mabo am kakra comfort no sink yem fa toilet no agana bia ne nsa ne nsa na ko obagiji sika na san ko obedai se ko obagiji sika oso se ka ye no e ka ya bon ye se ka ye tiso ama obia timam obia timi akoso na ka ye nya kakaka na ye atika e wo so no e na akoba na sa enti wono no ka se e won fama no amon fama no no e na odi hu bu ato wo manfo so passion me information me wo ano pacho edia na motu afa ho sesi ano maka che na nanom se baako a ewo ha AKVIP no eno na sei nti ka mo man yen koye ni ye kowe mu no na che se this year tumbe 6 months eno so edamakoma so se metum mi ko tum sesi a enkofo be kokko toilet egu miamia awosie ko bie toilet no ena maka che na nanom se omma konfo na anya amane ne amamle no se ka ono kwotena so a obi nwu no omma ne nye saade no na omo miemie na nkrofo nkoso na obi ankowu onobo wo hwe se ne agana bia isibisi ho yi a nyame anim ni so obi anka nkyerɛ se ye agana bia anhwa wo nyini wadwere be kora be o se ye fie sanse wedi efie mu a ena nanano wadaro ma won masidie si honom na ye hwa de ma hu se ngura ahyase a efu ho won mo jai so torete kɔ no emfie be se ni abosomi be se ni me fan se omuja eso kɔ no be bosomi be nwotwe kɔ afini se na we do ma ja akro mu ne kora nkɔ bie mu o what was it bosomi nwotwe ka kɔ afide ano ɔden say no ntina me ebra se me ye ba ko no so adwuma me so mo nkɔ so no e be say me ntia se obi adi kan kɔ so nipa omudi kan kɔ so no ma enwu o ma anya hwe o mo na afide ye ne e ba akiri a ye be kɔ so ni e be wu e na me ntia se no
na honorable efil da kwonfo no kan asem no e wo bi kwo so anase mu amumu bi nya kokoduro se me koso akohwe se de kwonfo no kan ye na mpa se bebe mu ana chiame ekoma chiame ene ne mpanifo ni bi ho ana omokoso omokọ toilet no so ansa na echi e de credo ehun se nkrofo de bob bo wa afi na o de bob to ebo wa na yetu o de we to ani afa ena ma yeyi ye de padlock ye de ko tu mu senye se credo ni demu a no mu wiwi anom e wo so na nka na omokoso nipa ni bi koso na me pese me busa asimo ya na ye no ye tu boho ai wo no boho no mu yusu na se ye toilet ni nya boho ensusuo de ye hello one obo woni bibi asebwe ye de pa nkomo ni mu ohwam ye be pese ye beje bre ni adaje na ye no watwetwe biem nyame ya adoma wadaroma aya ma phone me pa ma ma ye nyame ya adoma numera asebwe ye beje bre na ya ka ho asem ye pa na ye no konfo no so de ho nkomo wae wo phone na asem na meken enumera na ya to aso ne konfo no so de ho nkomo sanse ye hwema ne nse ya nsa abusuafo we assembly member ya wo ampa me number 1 Owura Michael Ofosuhene na ya ne kwotwetwe nkomo a wo kirem sa eza konfo no so obaje sika no mafa mande ne nipa bewu enti obi an beso bekoso bia mi ye Ghana enti koso ese o mo nkoso no mo ne he omo ne se foforo bi a won chen ho no eno de eno no nye papa bia sa e hono no mo ta mo de mo ani brisemba mo de na yese ade wo mo ade no mo ye ne nye asam na nye awo bi esi toilet fe say no bi gina ba bi say o kone so a wo bewu enti na obi ansi wo na ade ni si wo sa ekeka kwa wani ye ekeka kwa afi ni ye no bia kuma sin kwenti ayi sokoban ayi haya o ampa sokoban haya nya ampa me bia wa kire o aye sokoban ampa yo ampa me haya na bo ma se ye ma ne nka hwa ye bedi akire ye bedi akire pa ha dwene ha dwene cause fancy abe heba clinic se brayade bia titi wo bia be ma ofri to panye ne obi amfa nyinse me hye wa o yare ko abe mo de mo me ha me ka zemwa na mo de serious ya de so ti ase be ma ko ne ensa ya de wo kwaku don suro no wa ba na da wa ha mususu nu so a be ma ko abe heba clinic ye be bo pa e ba ne se bia gonorrhea nom etwo stomach ulcer kokonum oba obu nsa enkoye prostate cancer ne prostate enlargement nom holy heart ya ebi piefie bi mu a na adane na bone ade no okwa bia ye bebo pa second cell ho scan ne test no pese oye bia oni problem bra ye be ye dia ma from 0243 345392 0243 345392 and a 05064 60208 05064 60208 na you know e bonko mokosia na je say Sompa nkomo no so baso nyankopon ya adoma fiara kire ya ho hey mofi ubenya sempe se so be boni chido to kwarba no wadi afa tina mia mi ginam no ma producer papa to mama wa hia mofi mofi akon na ni ho nyina papa eja beto no mu ebe pains eti Sompa nkomo nyankopon ya adoma kira no nan kosi no nsia jai mia me darling mia me baby girl ohini ni amakra Jesus mami premen manya ni sa awia mawu 0242 725067 0242 725067 ebia onkomo bi na yire wo so untimi a wo de fa beda omo omehwe no masiesie dia ma pa aye cloud internet anu an ye didi dwuma ya ka de akire wo fie honom uhia cloud internet wifi mo meye bi mfama wo akoda no watimi asua de ne na chechefo won mo ko strike ka cloud internet ba no meye bi mawa akoda no abetumi asua na de wo be big kama ne mfafo akwatene fie di agoro no na wono so de na dane adesua eno akire wo so to ho hwe so obetumi ne camera ho do abo no akine bi obi bewia wo a
wahunu nipa kora wo ba ho cloud internet eno a na edi dwuma no ye ni akiri bia wo ye wo top high ya na Love FM na di nhwe ni mu abronsa no akuma uman rural bank wo mu no sada kro no amu ne ye wo monfra ye 0202 699 110 0202 699 110 and after 0244 601 933 akwakra mafia series no sunie abusia for series papa ye mu ode enigye wom awerɛhoɔ wom afutuo wom kyasade yi wo benya bibia bi de afrim na wayo situatuamu a aka Ebenezer so ka ho kwaku manu ka ho konfo kolege yes konfo no digitize bibia waje afa ne nyina bi wo akokora mafia series mu share se nyumakuo bi adaro ma ne deba na wo kwara bia no won mo twa repeat awia no mienu kwapem no mienu mpa musuo na won mo twa repeat no dia maun 21st clinic won maso asene sciatica expert eno achi na be herbal clinic nsunie Dr. Abes wo ya de fabra no ntu ase mfa maun extra comfort limited ye mattress papa nie form papa nie wo beda so ma ho asepew bibia be kwa kama wo so apeso abeso asene no fra homa no 0249 942 842 0249 942 842 and awie yansan for panyi owura sante ebo Benedict won mo so kan wo koku agando Veronica akosua somo no magua kire kwabra kase mayabasa enafe wo hini ni ama crunches of mami premani wono so edombo abi yenkonya mofi ene afia ajewa kode emu wono mo so boaye wo MC a ho so nie akiwo la school fees ka kire PK Rocky Rexford ena Godfred ni ene nkae ni nyina ena wono edombo aye PK ne ho mfa no we hia ede mu odin na tumi adwodwo na koma ama na watumi abantam ede amaye so sujadi yesu ahu ena de namo ebusafo yanso na wiei ya bachara se kenkan nsem yi medin ene akosua ajewa kwode boaten mene menua bema na ya bo amali bia boga ya sorry soko Rocky the Darling orenyumpa etwaso. This is